What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Kamajule kli usnem haman ka artri unai chipau ka waman ka singkha o Mahatma Gandhi kamjule ka sing chuti hawaro ko wigri bon na kichnong kithaw hagani ka singi ju panman gi yai pan khochnong kamte gi wachang chnong ka Myntdu Pynthorneiñ le hagani ka singi de yemi yong lang gi wo pan khoi gi sodong sokun ka chnong ka thaw kan thai wa chanrang ye ni ipan khochnong hakam gani ka singi to iwa ka Myntdu Pynthorneiñ le ju chimbanta ko man usnem Hagani ka singi wa chang chnong dali pang khoi ki le ya ki rot ki kier ka wa Myntdu kat chwa jo wa jam gi